beli hiji yo. Amana Daniel? Tuh, kotok. Oh di bedong nanti. Keluar hiji. Lain semua lolor di luhur. Uish, manuk japati. Dan pengletikan dasaran di luhur. Mana ya? Oh, jadi yo. Tengok di panggilingan, guys. Maghrib. Balik. Biasanya mah balik eta, ya masih ya doang nu balik hiji yo. Mangga. Yuk. Ya. Ya. Ya, ya, ya. Oh, ya. Jadi dia ada ditunya. Ya. Karena anda dia maghrib. Ya. Nah, iya dia guys. Anak secambul anu kemana bawa indung nau. Cicing dia. Meng, kemana dia? Gelap gitu. Oh, jadi dia balik duduk cuma sela. Balik biasanya barang di luar. Oh iya, jeruk bae ampun. Orang tangguhan.